Queda inaugurado este pantano. A ver, no te emociones, dígalo. No hay cuento que decir. Despois de un ano traballando sobre todo este 13 anos para conseguir o manito local, chegou o momento no que podemos decir que vamos a inaugurar. Agora o importante non é facer a festa e comer sardinhas e tal. O importante será o uso que lle demos. Ese é o importante para o partir de agora. O uso que lle demos, que todos disfrutemos, que todos nos ocupemos del. Que axude a asociación a mellorar un pouco máis. bravo nos espectacular inaugurado aquí o local. ahora que vamos la bandeira.